Encwadini yaSamuel wesibili sahluko 7 verse 12 na 13. Na Samuel wesibili sahluko 21 verse 1 bese kuba Esther 3 verse 1. Emalanga akhona seaphelile sewulele kuboyihlo omkhulu ngiyawuvusa umliba wakho ukuthi uhlale esihlalweni sakho sebukhosi loyo loyawuphuma elukhalweni lakho ngiyawukumisa umbuso wakhe nguye ke lo nguyena uyawungakhela indlu ayakhele libito lami lona loyawuphuma elukhalweni lwakho. Amen, hallelujah. Iyakhuluma lenzaba. Lona loyawuphuma elukhalweni lwakho nguye loyawuhlala esihlalweni sebukhosi. Loyo kukhona la kwethwele elukhalweni lwakhe. Loyo wethu kukhona la kwethwele. Loyo lo selukhalweni lwakho uyawuhlala esihlalweni sebukhosi. Verse 13. Nguye ke lo nguyena ayawungakhela indlu ayakhele libito lami ngiyakumisa sihlalo sebukhosi bembuso wakhe phakathi naphakathi. Ngiyawumisa sihlalo sebukhosi sembuso wakhe phakathi naphakathi. Kepha ukuphi uselukhalweni lwakho usetibilini ntakho loyo loyophuma sewuvele ukhona ngoba umuntu ungumoya. Uthe sewukhona usetibilini takho ngiyawumisa sihlalo sakhe sebukhosi phakade naphakade. Samuel wesibili sahluko 21 verse 1. Kwaba nendlala lenkulu ngesikhathi sekubusa kwaDavide kwathi made kwaphela iminyaka lemithathu ilandzelana. Ngako Davide wafunisisa buso basimakadze ngaloko. Simakadze wathi lokhu kungenxa yaSawula nangendlu yakhe lebovu ingadi. Kungobe Sawula wabulala abantu baseGibheyoni. Lokhu kungenxa yaSawula. Sawule waganga wabulala bantu bengakafuthi ababulali. Wabulala abantu labasesivumelwaneni. Davide uyazila uyathandaza ngenxa yesimo lasibonako kwaba nendlala lenkulu. Kwaba nendlala lenkulu. Ukhona indlala nje longabhekana nayo umuntu kepha lena iBhayibheli lithi kwaba indlala lenkulu leyabita Davide ukuthi ahamba yothandaza. uNkulunkulu wathi lokho kungenxa yaSawule nangenxa yendlu yakhe lebovu ingadi. Uthi kungobe Sawula wabulala bantu besivumelwane. uNkulunkulu akabavikelanga labantu ukuthi bangafi kepha licala labo he kept it on his record. Bekangamvimba Sawule ukuthi abulale labantu kepha uNkulunkulu wangedwa wamvimba kepha licala lakhe wathi ngitalihambela etitukulwaneni. Yini kube nesomiso la emva kweminyaka kumbe lengetulu kwa 10 noma 20 afa Sawula. Kunesomiso nyalo lesento lasenda si more than 20 years ago kepha somiso sinyalo ngolokuthi Sawule akalalelanga uNkulunkulu. Wacabanga Sawule ukuthi kukhona la ngakwenda lokungcono yena kunekulalela lokushiwo uNkulunkulu. Each time utikhanza unenhlakanipho leyenza inhlakanipho yemibhalo ukupela situkulwane sakho lesitako tinkinga for good.
konke longakulaleli inyalo konke lokwetzelelako lokulivi laNkulunkulu konke lokubukela phasi konke lokunyembe nyako lokukwaNkulunkulu ubangela abantu abakho ukuthi banyembenye lo nkulunkulu lomnyembe nyako wena lokunye kwako kutaba bangela abantu abethu bangamfuni lo nkulunkulu lokunye kwako akabongwe uNkulunkulu ukuthi kuhlonipha kwakho uNkulunkulu nako kunemphumela Davide kuthiwa ngenxa yekulalela kwakhe yekutsanza kwakhe uNkulunkulu ngenxa yenshisekelo labekanayo ngenxa yendlela yembothu wendlela Davide lebeyikhanya ayahamba atikhondela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu Davide situkulwane sakho kuyawuba nemuntu esihlalweni sebukhosi phakade ngenxa yakho Davide anguncenge emthandekayo yishove indlela yakho yekholwa kube nembothu ungasathi shovela wena ushovele ngisho lo matiko ukuthi lamuhla usidzakwa shova indlela yakho naNkulunkulu wakho ungasatendeli wena usaloba nengane yekuthi wonke loyodalwa kulendlu le wonke loyawuba neligama lami uyawuba sesihlalweni sekubusa naJesu oh yes hallelujah hallelujah so tifake ungabi semkhatsini ungabi nzimnzima diyekele la kuJesu surrender all ungadigodli ngalutho dive push yourself tifake uyangibona ugcokisa udu nje kungaba likhunyana kungena eDlamini ngiyobhukusha esitibeni nje njengaloku nawe ungeke but uma kungathiwa nangiya Jesu lapha eDlamini akufuneka ubugegagega ubamba uyekela kufuneka utilahle uthi sengiyawubona sengiphuma ukuthi kukhona into okulungile surrender all ngoba wakha umlandvo ngisho situkulwane sakho la siyawudla khona Saul ake sifunze kuEsther sahloko 3 verse 1 Ngekuhamba kwetikhathi inkosi Ahashiveroshi yamphakamisa Hamani yamnika sikhundla sekuba ngundvunankulu Hamani bekuyindvodzana yaHamedatha umtukulu wa-Agagi umtukulu wabani wa-Agagi umtukulu wa-Agagi usekhona yini okay siyaya kuSamuel wekuqala ngicela ubambe Hamani ngomtukulu wabani wa-Agagi kudwebele lokho siyawukhumbula ukuthi lo Agagi lo wabese ubulawa nguSamuel but ngicela sichubeke uyaphakanyiswa Hamani umtukulu wa-Agagi Samuel wekuqala sahloko 15 verse 2 na 3 Naku lokushiwo nguSimakade lomusomandla uthi ema-Amaleki ngitawajezisa ngenxa yaloko lakwenda kuma-Israyeli ngikuwalela endleleni nakaphuma eGibhithe hamba manje uyewuhlasela ema-Amaleki ubhubhise yonke intfo yawo ungawashiyi aphila bulala emadvodza nebafati nebantfwana netinswane netinkhomo netintfo nemakamela kanye netimbongolo wathi ingani ngimlalele Simakade uNkulunkulu uthuma bani Saul uthi ngifuna kujezisa ema-Amaleki sendo sawo sikhumbule bamelana nema-Israyeli makasendleleni wathi uNkulunkulu ngidabajezisa nabo it took a while kuthi kufike lesikhathi sekujeziswa kwabo uNkulunkulu sewuthuma Saul uthi Saul ngiyakuthuma go and destroy
the Amalekites. Hamba ubabhubhise bonke. Ubhubhise besilisa besifazane, bantwana nemfuyo yonke, timbongolo nemakamela. Verse 20 uthini ke? Wathi, ingani ngimlalele simakathe. Ngiyile kuyakwenda nomsebenzi simakathe labe ngithume wona. Ngiwabhubhise onke ema-Amaleki. Ngase ngidana lo Agagi inkosi yawo. Ngibhubhise konke. Kepha ngishiye bani? Agagi inkosi yawo. I spared what you said I must destroy. Ngikubekile lo thite wena nkulunkulu angubhubhise. Never be wiser than God. Singabi ngilabahlakaniphe kwenza nkulunkulu. Konke lakushoko asifunze kukwenda. Ngoba kutoba nemthelela either today noma kusasa. Agagi nangu. Mawubuka lo Haman la ncwadzini ya Esther lo yinkinga ngomtukulu wa Agagi. Ngomtukulu wa Agagi. Tonke tinto tinebatukulu. Negula kungumtukulu. Kunenhlupheko lengumtukulu. Kune chaos nje lengumtukulu empilweni nasekhaya. Uyathi kusutalelwe ekhaya bafe bonke labacabana balwa. Kepha ukhule ulwatimbe tebantu labafa. Ngumtukulu. Kwangaze uNkulunkulu angakupha moya wekwehlukanisa. Kube khona le tinto lothi uyathi wena ungumtukulu wena. Ungumtukulu. Sawule wenda liphutha wagcina lathi uNkulunkulu akakubulali. Nali ligama lakho seliqhamuka la. Katsafa Sawule. I-generation yemaJuda ya inherita inkinga langadilanga nayo Sawule. Badle emthonjeni. Leli gama lelithi Haman lababhekene nalo nyalo. Lo Haman sawuthite onke emaJuda ayabulawa. Sekuphume simemetelo. Ubuyaphi imbulali? Ngingumtukulu. Ngingumtukulu. Leli gama mangilihlola lelithi Haman lisho umsindo. Haman means noise. Leli gama lelithi Haman lisho i-chaos. Lisho siphithiphithi. Leli gama lelithi Haman lisho i-disorder. Kungahleleki kwetinto. Bebathe ubuyisa tinto lihlelweni tiphike kushimbilika. Leli gama lelithi Haman lisho i-outbreak. Leli gama lelithi Haman lisho i-pandemic. Kusho ukuthi Esther nemaJuda bebabhekene ne-pandemic. Bekabhekene ne-chaos. Ngithanza Mordecai. Mordecai uthi angeke ngiguce kuHaman. Ngalama emagama uthi I'm not going to bow my knee to disorder. Ngeke ngiguce ngikhothame i-chaos ngiyibona zi-chaos nayo. Haman wala waza kunanza bangafane ngife. Can we come to that point bazalwane ukuthi lokhu ungakhomba umuntu isignature yaNkulunkulu? I don't receive it. Amen. Angikwemukele. Angikwemukele.
Esther beka indlovukazi ngalesikhathi. Kepha kulosahluko 4 siyambona Esther uyashintsha timbatho, umbatha emasaka, uyazila. Esther uthini? Uthi tshelana emaJuda, abesaqalile ukuzila emaJuda. Uthi tshelana emaJuda, mine neti ntombi lenginato sitawuzila. Why? Akazange ethembe position yakhe to deal with Haman. Abengakhona Esther kuthi ngiyindlovukazi angikhulume nenkosi ibhale umthetho wekushintsha simemetelo saHaman. Kepha Esther akathembanga iposition. Esther lo wawina ngebuhle kuze abe yiqueen akathembanga buhle bakhe, wethemba umkhuleko nekuzila. Gama lelithi Esther lisho into lefihlekile. Esther means something hidden. Wonke umntwana kaNkulunkulu unabo bu Esther, unemfihlakalo kuwo. Oh, hallelujah to the name of the Lord. Yes. Wonke umntwana kaNkulunkulu unemfihlakalo kuwe. Unemfihlakalo kuwe. Esther wathi lo moya lo ngeke umelane nami. I am a Jew. NgingumJuda mina. Ngikhonda uNkulunkulu lophilako. Mangabe wena umAmaleki bakuyekela boSawula waphila kwaze kwabanyalo, kusho ukuthi bewumele mine. From today onwards utaba ngomlando. Bonke bakithi labakuyekela wena sicalekiso waphila kwaze kwaba la. Lamuhla sesikhathi sami ngingu-Esther, nginendo lefihlakele. I am the winner in Christ. I am the winner in Christ. Hallelujah, hallelujah to his name. Yes. Luke sahluko 16, verse number 16. Umthetho netifundziso tebaprofeti kwasebenta kwaze kwefika sikhathi saJohane umbhaphatisi. Kusukela ngaleso sikhathi sekushunyayelwa livangeli lembuso kaNkulunkulu, wonke umuntu ulwela kungena kuwo. Wonke umuntu ulwela kungena kuwo. Kusukela ngesikhathi sebaprofeti nangesikhathi saJohane, umbuso kaNkulunkulu uyaphangwa. Umbuso kaNkulunkulu uyaphangwa. Wonke longena kuwo. Wonke muntu ulwela kungena kuwo. Mawufunza kuMateyu la Jesu kuthi abafunzi baJohane batombuda, sewuboshiwe Johane. Bayabuta ukuthi ngabe unguye na lo Mesiya lebesimlinzele. Jesu usho lamagama, ukhuluma ngembuso welizulu. Kuthi umbuso wezulu is suffering violence, and the violent take it by force. Lokunye labekakhuluma ngako Jesu lapho bekathi kuta kwakhe emhlabeni ude kuto establisha umbuso. Lo mbuso noma angasi lo sesihlalweni sebukhosi in the physical, but lo mbuso ubonakala ngangekuthi bantu lasabangene kulo mbuso bayahlushwa. Ngiko Johane bekavalelwe ahlushwa ngoba awembuso
noma ungabonakali ngeliso lenyama, kepha ireality yekulwa nebantu labakulo mbuso beyiphatheka. Uthi lokhu kwentekile kusukela kubaprofeti, kusukela emthethweni kuya kubaprofeti, bebahlushwa ngenxa yalombuso. Lapha kuLuka ke ngazi ukuthi se Luka ukubeka ngendlela yokuthi bonke labafuna ema benefits alombuso kumele balwe. Mawutawuthola inzuzo ekubeni ngumntwana kaNkulunkulu, sonke sibantwana baNkulunkulu ngoba masifa siyekhaya ezulwini. Kepha Jesu makeda lamhlabeni uthe nginilethele impilo lechichimako. Lokusho ukuthi wonke umntwana kaNkulunkulu ude sizathu sekungabi sempilweni lechichimako. But kuze uthole lenzuzo yempilo lechichimako, you must fight, attack, conquer. Njenga Esther wathi mina ngingumJuda ngiyati ukuthi kumele silethe ukukhanya emhlabeni, therefore kodwa umJuda lo tawufa. I shall attack and conquer. Attack, conquer. Why? Jesu makeda emhlabeni aketanga ukuthi atoba sibonelo ngempilo nje lengcwele, hayi ukuthi bungcwele bulide. Kepha Jesu aketanga waphila nje emhlabeni, wahlala wathi bukani indoda lengoni. He did not live to avoid sin, but he lived to attack something. Ngiko iBhayibheli lithi he came to destroy the works of the devil. Alisho ukuthi he came to demonstrate holiness, lithi weta kutobhubhisa kutochitha imisebenzi yaSathane. Weta kutochitha imisebenzi yaSathane. Wena nami asikayicethe impilo yethu yekukholwa uma siyiphila ngebungcwele kuphela, singabonakali kunetindo lesicicithako. Wonke umntwana waNkulunkulu kumele abonakale ahamba etinyathelweni taJesu lo wete emhlabeni, angena imithi nemidana, achitha imisebenzi yaNkulunkulu, akhulula labe baboshiwe ngemadimoni. Kuba seKolose 2 sifunze khona verse 15. Babusina labanemandla wabemuka tikhali, wabathela ngelihlazo ebaleni abehlula ngaso siphambano. Uyamuva ke Jesu aketanga nje athi hayi bungcwele kuphela, kepha niyeva ukuthi babusi labanjani, babusi nalabanemandla wendani wabemuka. Ayikuba kusila lamaduku emlonyeni ngase ngiyademonstrate kwemuka. Akazange etawatoncenga wathi fane babuye kuphila Nkosi yami baphinze baphila. Weta watomuka labe banemandla. Wemuka indvo lebeyibonakala ukuthi nemandla yesatshwa ngisho kufa, wafike wayemuka emandla ekufa. Nalo bekanemandla ekufa lo ngisathane wafike wamemuka tikhali tekufa, wabemuka. Liyachubeka iBhayibheli lithi wabemuka tikhali wenta njani, wabathela ngelihlazo ebaleni abehlula ngaso siphambano. Abehlula wonke lo ngumntwana kaNkulunkulu awubonakala engathi kukhona lokwemukako, ungabonakala engathi unanatela sitha,
ungabonakali ngazuthi kwakheka umlando waHamani. Awubonakala engathi kukhona lokwemukako. Umoya waHamani we-disorder. Kwangathi uletha i-chaos empilweni yakho yakamoya. Awubonakala engathi you are disarming the spirit of Haman. Yes. Liqiniso lithi Jesu lobekagcwele umusa wake wahamba lapha emigwaqweni ngalelinye ilanga wenza emigwaqweni labe kuhleti khona Bartimeyu angaboni. Jesu khumbula ugcwele umusa. Kepha Bartimeyu akawutholanga lo musa without shouting. Umusa wacishe wenza kuye. Wawubamba ngekumemeta. Ma usengumntwana waNkulunkulu lolopholile lokhule and collected. Utawumangala umusa utawuhosha ukwenge. Bartimeyu wathi ngimi lo ngaboni. Niyakhumbula ukuthi bamthulisa labanye. Kukhona labajela kona Jesu laba bamthulisa. Akazange asho lutho. Bantu kungendeka bakuheletele bakuhleke ngeke asho lutho kubo Jesu. Ucondzana nawe ukuthi wena uthini. Nitamkhumbula nanangimake nangu lo Syrophoenician angisakhumbula kahle. Niyamkhumbula lo make lo bekagulela ngumntwana. Aya kuJesu athi awunkosi ngilamlela umntwana wami uyafa. Bafunzi bathi hayi mkhude emsuse lo muntu. Wathini Jesu kulabafunzi? Njalo nithulile kusho ukuthi kude nikhumbulako la kusho. And most likely kude la kusho kubo. Noma bebathi mcoshe lo mfati wangasho Jesu ngeke akudefende ngesikhathi bakwethuka. Ngoba ufuna kubona your seriousness. Kuthi emehlo akho utawasusa yini bese uthi nithini nini? Kube lo mfati wake wabuka labafundi wathi niyangichaphada. Niyangichaphada ngilothi nanigulelwa. Ngimi lo gulelwako. Beka yawukhanza Jesu asasithela. Kungakubambeleli lokutaqhamukela usathi memedelela Jesu. Ngoba kufuna kudisturb your day of miracle. Lo mfati lo sewuthini ke Jesu kuye uze hey mfati mina ngiphethe sinkwa sebantwana. Le sinkwa sebantwana asikafanelwe banu betive labatinja. Wathi lo mfati kulungile Nkosi. Sengiyacabangela wathi kulungile ngicela udlele sinkwa ubahlephulele mina ngigathi imvuthuluka la. Mangabe uthi mina ngidla imvuthuluka hlephulela abantwana. Angisuki imvuthuluka ingakawi. Ngoba ngiyathi ithi imvuthuluka yasezulwini yenele kuyakwenta ummangaliso ekhaya kami. Yenele. Uyawubona kumbuso wasezulwini uthathwa ngilabalwako. Uthathwa ngilabalwako. David mayawushaya umfilisti uyamkhumbula. Bomnakabo bathi sawuphethwe ngilokuphapha kwakho. Letimvu letincane utshiye nabani. Kube wahlala wabalisa kubanakabo ngabe wamgeja umfilisti. Kunetindo lethi takubambelele endleleni. Kube ngathi kumbe tiyakusita sita. Ubokwathi ukuthi it is delaying your victory. Lilanga lakho lekunqoba ulichubela embili ngekuthi libatisa ngebantu labakuthulisako. Bartimeyu wamemeta waze wema Jesu. Umbuso welizulu uyaphangwa. Umbuso welizulu uyaphangwa. Uphange ngako konke.
Sengikhumbula le yanceke kulabathi beyithandazela abantu bagula wasuthi bamba la kubhlungu khona kani kunalomunye inkosi yami ekhathe esondweni kubhlungu yonke indzawo. Kubhlungu yonke indzawo. Wabamba kusukela enhloko wathi nani akungigeje mangabe ufuna ngiba akungigeje. Kumbe labanye bambuka bathi unani ndona ngoba uthi webamba la kubhlungu khona nguye bekade ukuthi kubhlungu yonke indzawo. Waba polite waba ngiswenka titaka ukugeja indoda embuso wasezulwini. Ngoba tifuna abantu abathatha iphanga. Noma kufuna uguce phasi kani ugcoke waswenka Nkosi yami noma kufuna uguce phasi ugicike likheza salulitshela ukuthi ngiyawuphinze ngikuhlole Shoprite. Kwalamuhla kwalamuhla kusenenkonzo lekumele ngiyende. Kwalamuhla kusenenkonzo lekumele ngiyende. Mangabe kumbe khona lokufake kahle ebusweni buhle bemuntu lokwagcobisa insipho Nkosi yami. Utawuthi uyakhala nyalo kuncibilike konke sana kunandzaba ngiyawudibana nawe mnganami kwanyalo kukhona lekumele ngikubambe. I cannot miss my moment. Ngengilahlekelwe ngilelithuba ngoba kungendeka kusasa lingabuyi. But umemeta kangaka nje Jesu uthi akunenzaba noma ngete wabuya kusasa ngutholile benguthinga. Angicabanga ukuthi ngidawufa but ngibando wade ukuthi ngiyabuya next week. Nosebo thuka labanye angithi ngishite angicabanga ukuthi ngidawufa. Ngizama ukuthi indoda kaNkulunkulu bothi bamba kusikhathi. Because tomorrow does not belong to you. Noma ngabuya next week ngeke ngishumayele le message le. Iyabe seyihlukile. Uyabe sewusele. Kube wathi bamba Bartimaeus wayilalela imsindo beyimthubulisa ngabe asinaso sahluko ngaye. Konke la uthula khona ngawe ulahlekelwa sahluko embusweni wasezulwini. Haman wala kukhothamela ngathi Mordekhai wala kukhothamela Haman. Nali livesi legcina maKorinte kucala 15 verse 10. Kepha ngemusa waNkulunkulu nginguloku lengingiko. Nemusa wakhe kimi awuzange ube lide. Kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke. Noko kungesimi, kodwa kungumusa waNkulunkulu lonami. Ngasebenza kakhulu kodwa ngumusa. Kwende kandla. Kusebenza umusa noma kusebenza umuntu? I am the winner. I am the winner. In Christ. I am the winner. I am the winner. In Christ. I am the winner. Ngiyamcabanga Esther ungena la bekumele angangeni khona. Bakhuluma labanye babekela inkosi bathi sibona Esther la awubonakala emagcekeni asezulwini kuthi yathi sibona abantu. Oh hallelujah, hallelujah.
awutibonakalisa ngenani emagcekeni akhe ngekuhlabelela, ngenani emagcekeni akhe ngekubonga, ngenani emagcekeni akhe ngeminikelo, ngenani emagcekeni akhe ngemihlatshelo. Tize tingilozi tithi uyathi sibona bani la. Inkosi yathi gucula liso layo, yathi ngu-Esther, yaphakamisa induku yayo. Iphakeme induku yemusa. Iphakeme induku yemusa. Kube Esther wathi ngifuna isuke esihlalweni ide la ngabe wamisisha the time of grace. Yathi mayiphakama induku yemusa, wagijima Esther wathi angiyoyithinta masinyane ngabuyele emuva. Angiyoyithi indoda embuso tiyaphangwa, tiyaphuthunywa, ngoba lekusasa sele kwakha umlando, akusi lilanga le decision. Lilanga le decision kulamuhla. Waphuthuma Esther wangena la bekuthiwe akangeni khona. Ungeniswa yini Esther? Ungeniswa indzaba yaHamani. Paula uthi ngingiloku lengiko ngenxa yemusa waNkulunkulu. Sewuthi nemusa wakhe kimi awuzange ube lili, sekuba nakodwa. Sewuthi kodwa ngasebenza kakhulu. Umusa awuphakamisi buvila. Fight the good fight of faith. Usho njalo nanga umuntu lothi umusa ungente engaba ngilokule ngiko kona. Yena loyo lothi ngenxa yemusa ngingilokule ngiko kona uphinze athi ngisebende kwedlula bonke. Uphinze athi ngikulwile kulwa lokuhle. Aphinze atshele Timotheo athi Timothy lwani kulwa lokuhle kwekholwa. Kusho ukuthi umusa awukuyekelisi ukuthi ungafake amandla, kepha umusa uba ngemandla ekulweni kwakho. Umusa is there to empower you. Uma ngabe ungafake amandla usebende, umusa ude la utawuqinisa khona. Umusa uqinisa ikhwepha tethu. Umusa uyasiqinisa emthandazweni. Umusa uyasiqinisa ekuzileni, but umusa awusizileli. Umusa usikhuthata emthandazweni awusithandazeli. Umusa waNkulunkulu. Mangabe empilweni yakho lamhla kukhona lokubona akufanana na Genesis 1 verse 28, uNkulunkulu wababusisa. Mangabe impilo yakho ibukeka ingenaso sibusiso saNkulunkulu, khulekela umoya wa Esther, attack, conquer. Why? Jesu makafa liBhayibheli lithi sibusisiwe. If there is anything lengabukeki ngathi ubusisiwe, ngathi unesicalekiso, it's an invitation, attack, conquer. Why? Ngoba ubusekile. Ngoba ubusekile. Uyathi uma ngabe kukhona lamuhla bengconywana kucala, but angicabanga ukuthi kabi. But mangabe kungaba khona lekungathiwa kunelitafula lebafundisi ngala, bese ngithi ngibamba line ngiya lapha etafuleni lebafundisi athi except wena ngicela wena babe ushone ngale, ngingazama kumtholela nabofakazi. Kuthi yathi kuthini? Ngibe ngumfundisi mangabe kude lo ngadiko la ngicela ukukunika inombolo yashemene. Why? I know who I am. Mangabe ungumntwana kaNkulunkulu usayodla imvuthuluka abe babe wakho akulungiselela itafula impilo lechichimako, but wena ube uhamba ucacametela uhlonipha umoya waHamani. Ncese mntwana sekhaya, laba tawuzuza embusweni bawuthola ngekulwela into takho. Fight for what belongs to you. Kwangathi umoya wa Mordecai bengaba ngumoya wakho nami lamuhla. Hey Mordecai,
ngalama amagama bekathi Mordekhai, I don't bow to disorder. Ngiyibona nje disorder ngibuka la khaya. Ngeke ngikhothame mina. Ngeke ngikhothame ngibona ichaos la. Ngeke ngikhothame ngishayeka. Ngeke. I'm not going to bow to poverty. Ngeke, angeke mine. The Lord is my shepherd, I shall not want. I'm not going to bow to want. Ngeke ngikhothame ngibona bantu abami bathathwa sitha umoya wesitha wanza kube kwangazuthi Haman kubusa yena la. No ways. Haman kulungile wakuyekela Saul wangababulali bakini kepha lamuhla usuku lwakho lokwephetha. Ngeke usachubeka la. Ngeke usachubeka la. Thank you, Jesus. When it looks like you are defeated, Jesu uthi you are more than a conqueror. Mangabe khona lokwenda ubukeke engathi wehlulekile. Moya wa Esther uthi no ways. Ligama lami ngethela ngiside kunqobeni. Kepha moya longcwele utangiside kunqobeni. Yes. Noma ngabuka ngisihlupheki, but angisiso sihlupheki. Noma ngabuka nyalo nginekufa nginegula. Mangabe umlando wa Haman kunemlandvo wemAmaleki longabulawanga ngenxa ya Saul longalalelanga. Umlandvo walabakholwako una Jesu lo walalela. Ngenxa yemlando wa Jesu lo walalela konke, I have benefits through what Jesus has done. Noma ngabe umlando wasekhaya kithi bewuna tiphi tidzitsi tiphithiphithi, kepha umlando wami sewuna Christ ekucaleni. Ngenxa ya Jesu konke lebekunemlando wesicalekiso ekhaya, nyalo ngenxa ya Kristu senginemlando wesibusiso. Mangabe bekunemlando wekugula lokungaphela ekhaya, ngenxa ya Kristu ngakho umlando wekuphila. Mangabe khona umlando wekuhlupheka nekuthi abantu bebafa kungakafika isikhathi ekhaya, mangabe kunemlando wekulahleka kungabikho umendwe ekhaya kithi, umlando uyashintsha. Ngindalelwane ngingumtukulu wa Jesu. Yonke into ingumtukulu. Nawe utelwe endlini yemuntu longetulo kwemnqobi. Hallelujah to his name. Cela sisukume sithe uthandaza. I am the winner. I am the winner. The winner in Christ I know. The winner I am just because I'm in the Lord. Like a soldier in an army, I'm saved. I'm the winner. I am the winner. I am the winner. I am the winner. In Christ my Lord. Christ my Lord. The winner.
ngamunye wethu athandaze nje kafishane in response to the word. Babe longcwele. Let it be. Let it be now. Let your word sink in our hearts. Let your word defeat our doubts. Let your word establish us in the truth of who we are in Christ. Yes. Let your word bring light to the chaos. Let your word bring life where there was death. That will establish our lives in the truth of your word. That our lives will reflect your goodness. That our lives will reflect your love and your grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Haman waqhamuka emva kokuba athola ipromotion. Emva kwelithumo lalithola wabe sewufuna kubulala. Dinengtindo letithola ipromotion emhlabeni. Kungaba kugula, kungaba ngema drugs, kungaba kuhlupheka, kungaba iCovid. Haman wathi lo sengithole kuhlonishwa asale ngibulala. Mordecai wathi, I'm not going to bow. Angeke ngikhothame kuwe. Ngenxa yaNkulunkulu litholo lami likucela sibakathe kuphela. I will not bow to anything. Thank you, Jesus. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sewuthandazile kumbe singangena nakule ngcenye lena yemthandazo. Kepha kwekucala yathi ukuthi kuneluhlobo lolufuna wena utitsele. Uthi ngiyakwathi wena uhlotshana lolutsite uthi ngamina esitikini. Ngidawungena ngibhekane nawe. Yes, ngeligama la Jesu ngemusa waNkulunkulu, kepha ngidawuthi ngilibida leligama. Ngidawube ngizilile. Thank you, Jesus. Kulokuzila kwami is to fellowship with my King, to fellowship with my Master, to fellowship with lona emandla etikwayo yonke inyama nasetikwayo yonke intalo, nalona emandla etikwayo yonke ichaos. And as I worship, I fellowship with him. Ngiyathi ukuthi uyawukhipha livi leli yawukhipha tonke timemetelo. Lebe tiletha kwesaba, tiletha kugula, tiletha kufa. Tonke timemetelo lebe tichamuka ngenxa yepromotion ya Haman. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Njalo sihlanganyele enkonzweni yekuzila, kumbe bewungati, kumbe bewuyibukela khashani, hlanganyela nawe. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Kunetino longeke utilwe utinqobe ematafuleni. Kunetino longeke utinqobe ngebameli nangemithetho. Kunetino longeke utinqobe ngeposition. Noma ngabita bonke bakini, kunetino longeke utikhone letidzinga moya wophezulu konke. Thank you, Lord. Bese
ngithatha ke lesinyathelo nami ngithunyiwe kwathiwa heal the sick, heal the broken-hearted. Mina ngilithulusa esandleni sakhe, yena uyalisebenzisa kuqinisa noma kucekisa la afuna kucine noma kuceke ngekukhetha kwakhe. Ngiko mangabe khona umhamani lo lethe disorder empilweni yakho, nawe awusadati, luhlelo lwempilo yakho awusalwati, luhlelo lwekudla kwakho awusalwati, luhlelo ebudlelwaneni bakho awusati noma kudla kwalo kumele ukudle noma kumele ukubalekele, awusati ukuthi kumele ungene kuleli khaya noma kumele ungangeni, awusati umntwana wakho uyabuya noma kabuyi. There is disorder and chaos. The spirit of Haman is trying to prevail, not by power, not by might. Kumbe emtimbeni wakho awusadati nawe ukuthi kuphila wakugcina nini. Nkulunkulu wethu ngemusa, we are empowered to bring life where there was death. Fight the good fight of faith, and let us fight together. Kunemoya webuphuya lo solo ungephuki. Sewunesikhathi lesithe lo Amaleki nangu lo wayekelwa waze wakhelwa tithixo wanikelelwa, kepha the spirit is not broken. Sebuze bamba wena lamuhla. Kunemoya wophezulu konke. Jesu lo wavuka kulabafile wawungcoba umoya walabaphasi ngekuthi avuke kulabafile. Every spirit that comes from the history of your generation is defeated by the Spirit of the living God. Thank you, Lord. Kunebantwana banekwesaba kuthi engabe likusasa lami lithini because of the disorder and chaos at the current moment. Likusasa lami ngathi liyafiphala, tinfo tiphike kujika tiyatsheka, ngibathe ngiyahlanganisa nani unesichwaga lesimile. I am the winner in Christ. Let us pray together. Please come to this altar. Let's keep a distance, but let us come to this altar. Ngoba konke lokwendako kumele kungasuse altare lemthandazo. Oh yes. Sengiyabona ema-marks esithe emndenini wami, kepha ngiyababona batukulu. But let the word of God be true and everything else a lie. I am the winner. Like a soldier in the army, I'm set for. Yes, I am the winner. In Christ, oh, like a soldier, in the army, I'm set for. I am the winner. I am the winner. In Christ, my Lord. yes, God is faithful. Wethembekile Jesu emalanga ngemalanga. Akafuni kwethembeka kwakhe ukwade emlandweni, kepha ufuna umakhele umlando ngekwethembeka kwakhe. Yes, you are faithful, Lord. Babe longajabhisani embi kwakho, embi kwelibandla, embi kwami. Kunebantu Nkosi labeta kunemlando lothide, kumbe lokunye kulami etimbeni yabo, kumbe lokunye kubonakala emisebentini yetandla tabo, kumbe kulabanye kubonakala kucisha lekusasa labo, kumbe kulabanye kubonakala kubantwana babo, kumbe bachamuka endlini lebe nemlando lone disorder, lone timbi,
lonekucabana. Kepha nyalo Nkosi sime la ngeligama la Jesu. Ngithi wena moya ufanana nemoya waHamani. Ufanana nanaka uJesu la kwehlula ngesiphambano. Egameni la Jesu Kristu sithatha kuncoba kwethu. Ngithi kulo longcwele lohlengiwe lo wephulwe emlilweni. Tindo delizulu Mosi tingetakhe. Impilo lecicimako ingeyakhe. Konke sitha lebe sithi siyakweboleka siyakweba siyakubulala. Ngiyabonga ukuthi Jesu you are bringing it back. Restoration of life. Restoration of health. Restoration of relationships that were broken. Labe kusolo kunekulwa nekucabana khona, let there be peace over that home. Akube nekuthula kuleyo family. La timbawu bese tibonakala khona, timpawu tingalo taHamani bese tibonakala titsinzile. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi kutsinza kwakho will overcome every marks of the enemy. Labe kunyathele sitha khona wena unyathela kakhulu kugcine kubonakala only your marks. Ngithi egameni la Jesu Kristu labe kungathi kudlalela khona inhlupheko nebuphuya. Jesu ngathi ngilokula kuncoba lokho. Be enriched by the cross of Jesus Christ. Kuncoba kwa Jesu kuncoba kwakho. Nguwe lo mncobi. Nguwe lo longetulu kwemncobi. Konke kwendekele kubonakalisa ukuthi you are more than a conqueror. Nalo kuncoba akuveli kuwe. May you enjoy who you are. You are the winner in Christ the Lord. Oh yes, your future is well established because you are the winner in Christ the Lord. May every broken piece of your life be found and reconnected. Every dry bone of your life, may it receive healing and wellness, much like a soldier in the army. You have not been fighting a losing battle. You are the winner. May you today find rest. In the name of Jesus Christ our Lord. Asimniketele thumo uNkulunkulu wethu. Losina njalo kuncoba. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Babe longcwele njengaloku Bartimeu wasuka esicukwini. Kusuka kwakhe esicukwini kwamenda wazuzumusa. Wabuyela emuva sabona. Akube njalo Nkosi, as I release your children, akube kubo njengekumemeta kwabo, njengekukholwa kwabo. Hallelujah to your name Lord. Siyabonga babe lo musa longaka, that your name is glorified manje kuze kube phakade naphakade. Amen.